масъалаи фитри рӯза ба доштан ва надоштан дахл надорад. яъне як соъ медиҳанд аз номи худашон ва агар аҳлу оила дошта бошанд аз номи ҳар яки онҳо як соӣ ё 3 килограмм ё ба миқдори ин. аммо масъалаи беморишон аллоҳ таоло шифо диҳад, узр доранд ки рӯза надоранд. баъди рамазон вақте ки шифо ёфтанд рӯза дошта медиҳанд, фидя намедиҳанд. агар рафту бо ҳамин беморӣ инсон ҳалок шавад, вафот кунад, дар ин ҳолат васият менависад ки масалан ман аз рамазон 27 рӯз қарз дорам ё 30 рӯз қарз дорам ё 25 рӯз ё 20 рӯз қарз дорам. ба адади рӯзҳоям аз моли худам пеш аз тақсимоти мирос бояд фидя бароварда шавад. این به شخصی که به هر یک روزش امید نداره، یعنی امید ندارد و وفات میکنه. این به این گونه انسان ها به اون شخصی که امید ندارد میتواند دهد از عین حال. اون آدمی که به بیماریش شفا یافتنش امری محال است مثلا این حال دادن میگیرد. لیکن اون آدمی که امید دارد که شفا مییابد این آدم نمیدهد فدیه، این باید روزه قضا دهد، داشته دهد، منتظر میشه تا شفا یافتن. شفا که یافت روزه رو قضایی میداره. اگر رفت و وفات کند بعد در وصیتش پیشکی نویسد که اگر من رفت و روزه ها رو نداشته وفات کنم از نام من فدیه دهید از مال من.